Parenting in digital age or raising a child in 21st century. Achu digital age atom hili 21st century hili itum ne rana mi ka haya naw raping hili itum ka thada naw khisikala naw raping ka thadi itum rersang saksikala ka ji aring a thor in a maram khani ka thumang ta ta pechin salaka matwingai thought digital age hili ka thada sasikala ta itum na parking tharan liver atum na psychologist ping na pong chong ka advice kamila leye kina biblical sala kina point ka thum siga chokau sa hai ta leye ina hiwe tu pong hi ina kukalila sources ka chong kalila ina study sayang la ka yo itum naw khang naw I chang da ka shoitra khale te le mo itum ya mang na da naw da le ka ji realize ha ga ji ina jana ji we sources ping ji I bravely la ina forward ha mi la ka na la hi pa ki ji ne avwa ka sa da ka ji ina hang hai da khale ne itum totally naw da khale ya avwa va ping khara ping je kam thu hai ji sa la khani thot itum ping hi wa naw khang naw hi atang ai nang naw ki ji atam ning thu ko itum lairik la pa ki ji ka shok ka jang la thoti wi itum la thep rung ki ji atam nga sa hai re Times of India li November 10th 2025 thang ashina article la ka phonge parenting in digital age jili ki hangala ja ka screens are not the enemy itum na ach thotili phone sing the hi national ping wi yang ka shine da makhuyalo they are the playground atumi nga reo phungne classroom atumi tam shu khawai classroom ne and social stage for today's children kala atumi ka chip room la ka tam khwi shi khwi khawai stage nga sa hai re ara re ka sang thoti wi tishu da itum na naw raping le ya phone hi ka tha da til sa sikla da u khanang da kle hi thoti wi tishu da ara yang ka shine da ma khwilu ya lo hi atumi classroom tam khwi shi khwi ka vai platform ne da khwilo ji hai re khang de article ak likhi sam bangala ja ka thu ka haya chingkum li mumbai li prestigious school ka sang ping na actor actress sangla ka haya ping na phaisa ka chung ming la ka tam khawai school a khali high school ji ka tam naw ping china atum with social media le WhatsApp group li message ju hong rok la ka sexual conversation sang rok la ka class meida khali shinawa khali mayor no phanga thrung na keng rep sa mi hawe da news le shock gala thu ka hai adam li delhi li mayor no thata chiko jina shinaw underage pingui photo khwi la ka atum ne media le chhong rok la ka chi controversial ka chung ka india li khon ka zar le la ka shong li itum yang ka shimaning mani chi la ka shong le wa hiwi aina itum ne sa cha da kle hi ka chung ka sampange hiwi incident hi aina atum ne ki hang kala chi la ka itum mi thang ga chi taw mi rin national pingwi khring correctly ava wi involvement supervision hi tarka sai re ki hi atum na jitha da kapi parenting is an art je hai re ava naw khang naw ki hiwa nawi professional ka sada nawi sakathe otpama ka sada nga naw phung ki ji atam nga sa hai re jine na tha hang da khle naw khang naw ne ki hili itum vresya ka sada Bible na ki hang da le re ka sang lai rik na ka them pin ka da hang da le ka chi nga hiao lo ka itum na naw ki ji adam nga sa hai re ach digital age ka ji hiya naw ra ping hi itum ne them mai khar ka hai itum li inform sa mai khar ka hai update sa mai khar ka hai ya adam hili itum ka tha da naw hi nga naw si do Jaina atum na hangi itum kula shla ka haya
akhajia ach thothili avwa wa sadakli itum pingwi wangwa roadmap ka tha da naw hili khili phesin sa lang naw sikla kachi malai thure maramang na chei changda khleya atam digital age atam sauda avwa wa itum hi with knowledge malai la naw ping na themai ka haili ka tha da itum ki experience aina ki knowledge aina itum naw hinga naw sikla kachi hi atum na ka ping rok te le like shipping China in itum 21st century digital age atam hili now the clay itum pingli challenging sala ka hai lak kala opportunity lak kutong ka chala ka da itum likni hi mi haidele ko media we maramaina itum ni thangmeng sakra media we maramaina itum ni chakashi influence la radele China parents cannot rely on all methods. Now, he digital age kajena, itum acha laku methods being he arihon apply masaka pai itum kachunka lay hairi. Vreshi itum ping chuvangina, nawi now iwi now hili, jicha wishim hili matada tamilaka mirror sang a sak akha society na now jili nga now how read nana ina mga nawaka society na nga now how read the hangdale society na nga now kai tharan jili environment jin itum marali mara in hi yang laka nga yaw ka ngai bible passage yi ungwa Judges chapter 2 wi verses 10 to 12 ji bangai ungwa Judges chapter 2 we verses 10 to 12 ti pangai galachiwi mi thought psychology awovung rawi li va ser hawa gala athumi thili proholi makathe khangate khani thought shoke ana israel wiwang samika hai otsak mathei mane gala israel mi pingna Bali korumda brohowi mangali makaya otmangsai atumna broho avavung rawi vare ichip ngalewi aina thansok me chili khor hawa atumna khanga te vare ping atumni kwimare da khale european na khokhurum li shuthui hauda atumna broholi malungwat ngasake bi atung aina pata kha Joshua na Israel no pingli rawi tweetam je thema ma laga than chat ma da Joshua wathi ga hai aina Joshua wathi ga hai aina kala Joshua we thili aling so laga rali ka thaya mi pingchila wathi ga hai aina next generation ka sok tharan chili chiwi generation pingchina rali mathai thuwe jidiji Rally mathei tuwe our word na rally ichi when kan sok mi chili hor haida gui khamreli khleya vare ka taping li shuthui hawe environment chili shuthui hawe kiji tui hi hangai dele de hiwi context hi kyuwang ina atumna rally mathei tu khle kyuwang ina atumna rally hor ha khle jang da pak yang tharan point katum hili scholars ping na hange number 1 li ava ping na chiwi khra thot ping china shokra da clipping li revrawi maram hili matam chite thu ai te revali mathei sing khwing sak thu hai te vare shine chi salal athumang revali khokhrum ping chi nga sa thu hawai te the point view akami ga khni view akhachi they worship other gods. Gatay really korum chui hawe. Hangda kli chinava atumli naung raping chili gatay ya kwikhamari khleya vare gatay ping china mi gatay ping with therma china influence satwi hawda chili shutwi hawe. Aj itum church na hiya katam chithay salala itum with church influence paliva social media will influence pana
itum li kui khamare wi environment pa hin pang mai how to than thui ka hai ka tha la pai da kui ka thuma point ka thuma view li important sala ka hai view hi li khi hang khala jil ka a thum ping chili chui thot khni thot ping chili khar no ping na tam chi thai salala they willfully rejected God thai thai la ka atum na her hawe sha sha la ka ma khu sangai thui ach yang la ka in ka thuma view point ba hi it me totally apply sa shi ka jiwa nang ra ping hi khar no ping it matam chi thai mata wa Rawi tui Sunday ka chida tamita le lakha. Youth game, children game samita le lakha. Karana itu me vari shisa da kle. Jingum shaka kagi chi serai lakha. Itum ping hila te te lakha. Revali horsho kai lakha. Gatei vari chili ngo hom tui ka hai tha da. Willfully rebellion. Gai shi tui ka hai chi. Israel no ping thought aka ka shok ping jina rally hor hawe ke chi hi tam ke chi thei khawat mang maning mane environment chi wi chaksh mang na la maning mane kha thei thei la kha athum never rally na kai shi hawe a chi wi thought hi la chi tham rau nai na I chang se la ka itum rawi maram Bible na kashiga pahi hang da thei thei la ka itum la ka daily shutri ka hi later lay juwang ina le ka shia ping in haring a tor rela kaina number 1 point li hang kangai pawa ka te wi influence na la mai wi khwai lang mai da atum na la recheck ka sa atum na la vraj na khor ka hai jala masa khwai ina Aring a Torre, like in Hang Kang, I point here. Now, gradually raising children rooted in Christ. Now, gradually, Nanui the Lilika, and a Yungji, itum crystally shuking a subplumre. Himaning a cur upon Gate Malay today. Curver Gahai Aina, Kurhok Gahai Aina, itum Tamchitai now Gaji. Masapai mane. Ava vakachung na hange. In now he liquor for no. Papa ka hai in the Bible tam chi thei nau ke. Singai na rak nau ke. Hang machin nau ke chum khamachu hui na hai sai. Nganui de le ka. Itum rawi tu hi tam chi thei le ka. Crystally ang yung shit ka sangji tang sa plung re. Proverbs 22 wi verse 60 nganui de le ka. Now chili tam chi theilu thikrar tharan an chiwi aina mayam re chite nganui de le kha tam chi thei ka chak chak phung re nganui de le kha awan hang chi thei ka hai hang machin ka hai ang yung tang sa ka hai tharan thirar ka hai tharan chiwen mayam re hi ra wi tu ne wo 21st century hili digital age hili method tra ka le sala pai Vresha ka sath itu na Bible page ka sath ranwa naung raping hili ang yung ta khang saki awa wa itu mi responsibility nga sadale naung raping ling nui de le kha rawi maram hi thishing khing sakra nganui de le kha hina khmusung ko hina khmui ko ji hi tam chi thai ka chak chak plung ra nganui de le kha more ji hi ko more ka saping ne rawi pichar ji hi ko ji itum tam chitelaka ngaching saklung re nganui dele lakha awa waping itum siha ka sa tam chite plung ro ko nganui dele lakha rawi tui Bible ka pa itum habit chi on ngasakro ko nganui dele ka shimkhur seha sa khang room family time itum practice sa plung ro ko nganui dele lakha phak shimkhur wi phacha khang room seha sa khang room kai phok hai tharan itum marali mare Rawi tweetam kami hi pastor wi responsibility ne itum we children director responsibility ne kichi tharan chale naung ra hi shwai re awa wa ping itum naung ra ping mi shape ka sa hi ba
shim khuan ho phokra in a baptism class ka khitharan shim khu ka khna bible pali ma pali khlak ji hi in a thei bible ka pa shim khu ji baptism class ka khitharan in a pai la ka ne thei kalaji trakna practice ma sadale mani itum shim khu li 2026 li itum shim khu li chi ka thawi khang chei family time we say hakasa family retreat pa khang room itum hopokre iwa achukum 2026 liver in a resolution naga ko khiji ya iwi khanga cha iwi se ha ka sawi atam hi I matai sang re 2026 lig ji ya se ha sa tale no tum na ki practice ha tale khle naung raping hili itum ji shimni tam chi the phlung rokho Ephesians chapter 6 we verse 4 li naung raping na malung vat ka pai apong hai na maning la khapro hawi tam ka chthei tha da ra ka ng saklo shim khuli naung raping li correction sami gi ji mui ga hai tharan awa wa ping naung raping li mang chi mathrin la mathala kaina correction sami ra awi achama ramji shim khuna awa wa na shape sami ra miling a chon ka thei leshi ka thei shim khuli etum tam chi thei gi chi ne parenting is spiritual now khang now gi here mang la rin we ought nei mi ga chung khana now khang now gi hi zookeeper nei da hang zookeeper hina khisa khla ja kha ngathor ra ra sa ba ji na ng sui sang ga hai ma khau kai sam tha mi ra awi ka sak cha ji mi ra ma khnang ma ka cha ka wai yang sang mi ra awa wa ping na naung ra wi thang thang wi tar ka sa chen rin mi sa la pai naung ra li sam tha khri khri mi la ka cha cha la pai kha naung ra ping na mang la rin de ro sang ka wai etum na khit ta mi li khla ka chi pa hi etum chi ka chung khana ach responsibility makhitu mane etum parents pingli unique responsibility mi ka hai chi ya spiritual welfare of the children jide naung ra ping wi mang la rin hili yang sang khami hi vrana etum le unique responsibility aka mi ka hai nei da hang kalangar chi wi tui jili hetha da hang khai aka le ye parents need to be the spiritual leader of their house awa wa hina manglawi shimkhurjili awa ngasaplung re hiwi spiritual leader ji hi shimkhu spiritual leader ji khipali ka hangla ja kha awa na naung ra ping wi foundation ji semi plung re ji te hi jaina lekshia ping thotili itum chika thawi shitka sangwi foundation ji angayung ji awa vai thumping naung ra pingli tang sak plung rokho itum shimli naung ra pingli direction hi mi gi ji ne psalm number 127 we verse 4 jili naung ra ping here raimi ka pinga akhwe pangli malathir khalai ka thani malathir hi chanla ke mi satha shape kala anawak zitharan ara chungsungda kapsang shape kha malathir akhlata ki ka masar mane naung ra ya malathir thada chanla ke na awunga akhana awi raimi li khami thada vrana awali khami tharan jili kachika tha apongli ka pangai khla gji no target ati shurda ka valu gji de hi naung ra pingli kachika tha ming sang sak ngai kachika tha songfuli ring sak ngai khla gji hi awa ichungme pangli malathir mi ka hai ka tha ne da hangai tale je ina ach khre point hili awa ping no shimkhur I shimkhur naung ra ping hili shika sangwe angi he mathala kina shutit ngasakai sei chitha kha thurer hai salala nali iling chira khya shira kala chiwi aina
atum mayam lengi gichine ka khnia pointly ina ka chung kai payang la ka naw khang naw hiwa aya isu team jili Jishu Christa hi itum role model ni ka ji thada ava hili role model salu da hangtale digital age hili ava pingli be a role model ka ji hi hanghai dale naung ra ping na itum screen si phone sing dak le hi kya ka atam kya ka sing dale nauli ari phone ma singalo ari kusa ka simpai ra ka chiwi atam na hang dak le naw chin na ka hang na kya ka na likla ava wale naung ra le dak le ping phone ma singalo ka ji hi na hang khal leo da ka hang na la ka phat hai ta hau ka khar la ka wa hai ta naw la hi ava we na tarak rai da hang de le ko itum na Bible li 2 Chronicle thotrin chan 26 we verses 3 to 4 jili Uzziah ko homi pa hina 16 years jingom thada thru ka aina Israel we awunga ngasada Jerusalem hili ana 52 years ana mungi ju jingom thada thrukli awunga ka salaka jingom ham phanga da khni 52 years yi ana awunga kang sakchi chuwangai na ana chireka national jin awunga kang salga chaka mungsha pau kala chilaka ahi vrevali ka theya minga sahawe chuwangai na vrevali ka theya minga saw kala ka chitharan avu jekolaya ko ho avuji vrevali ka theya avu ngasa sahawe kala naw china verse 4 avavu amazaya ko ho thada ashawawi thada avawi khring thada anala thiring hauda revrawi miktali niyang khung otmang sai tak pi adlete avawi thada awunga Uzziah china revrawi niyang khung otmang salaka ana okthui da kapi haidalewa aj psychologist pingnala digital age hili naungara hili semkhigi gi hiwa ava hi role model ka sahi tarka sala ke gi hi source ko chung khwena ka pa samphane thika hai atamli Turkish we research akhana atumna 2024 li research sayang laka ki hangkhala jaka digital parental awareness hili ava pingwena atumna research sayang laki sampang khala jilaka thochili naw khang naw ka ji hiwa ava na modeling ka sahi darkar sai ava na naw raw mangali ka ta phone nam da le pungkya ka phone simet da le ka ta phone li tui chan han ka chi ka tha apongai na kharchan sa da le hi ka tha ka tong hi national ping jina ava we na tam khui chi jaina ka sha pai na tang da itu me phone ka sing hila naungrau ping mangali ma sing ka chi thai kharchan sa la naungrau mangali ma sa ka chi thai in India we shinawa ka hi ka tha pong tam ste aming ji mala he re ana hange now ngarau mangali phone masalak mani awi phone ka sahi now than chipet sir ka ina amang phone sana we now ngarau mangali phone mo khu shop mani ta an wa chi ta da hangdale ka itum ach finding liver psychologist ping na hangda itum phone ka sing digital ka sing hi ina masing lo ka chi pa maning la ka thada singrakla ka chi pa hi ava chang la kha itumli singlo da ka pi haidale jaina hi aina athum na ki hangla ja ka 285 parents avali athum na research sayang la kha
some ka phangji it is not just the time you spend with your child that matters, but how you spend it digitally. Atum na hange nana na we nang raping li ka thata atam spend sa khla ka chili mayang la ka atam chi ka thata spend sa khla ka chili yang age nang rawi relationship avu avaina nang rawi relationship hi ach itumwe digital hi aina relationship hi na kaira kala relationship hi aina mathang sak pai jeni iwai in hi payang lakha athum na kahang hi mushungi jaide itum na ch digital ka skra hi aina nang raping the totally thao lok ji pa maning la athum na khi sing da le athum na khi timing list ka da practice sa da le ava involve ka sa hi itum tarka sa da le ka chi hi ilachi ka sei sam phange legi shia ping ava ping itum ping na chuwang hi na itum se ha ka sa la pa ye itum tui kham tui la pa ye phone ka sing la pa ye nang ra ping na itum we na tam phui da le kho ka chi hi ma me tui da tam ka khui hi ava we ene nei da hange ava ping na ringa pha taran nang ra ping ring pai ava ping na secure ka sa taran nang ra ping la secure sai now ava ping na church ka taran nang ra ping la church kai ava ping na vreshi mirin khring taran nang ra ping la vreshi mirin ji ringe uklungli man khui ji break herning ngamung shaw laka nang raw mangali machi thei sei da shipur and pam sala pai akhon ma sok sala pai ava muchi nang rana tam khui ji jaina ava we na nang rana tu chat tam khui da le hauta itum hi role model a kanek ji hi itum nashala ka na ring ka vai sa se ka thuma kala khanau ba point li itum shimkurwi cart pakho ngavare shimkurwi rules itum ngavare shimkurwi walls ogtwi a year when influence radically no family jili maratsu khwai yang shipping jimra shung vai protection itum family li tarkar sai ji Nehemiah we analogy hoye Nehemiah na Jerusalem hi an rebuilt unsai Jerusalem hi 5th century attenly Babylonian pingna capture rasalka tukthi sar gailka sakyang mi ka haine jaina Jerusalem chithada khale attenly Nehemiah na 5th century assembly rebuilt ungasane and rebuilt ungasa tharan chili athumetar ka sala kahaya khurumshim temple mungsari mane vreshi khamtha shimhu ka chivu witar ka sashim shongfu da ana masari mane Nehemiah na remake up the ungasa chiva Jerusalem we wall Jerusalem we pakhohi ungsade Nehemiah na Jerusalem we wall unsa kai thili secure saire ke tharan chili Zerubbabel na Jerusalem we temple unsa ka jda khnate tin marela shimku we boundaries jin itum regi ji itum kya khna shimku we boundaries ye khai laka itum wall sa hai laka ring de le naung ra pingli yau chui pa yi kana punghya khali makan wa pai mane na phone sing pa yi kana site ping sing pa ping ma sing pai mane ngaso pa yi hi ka thang ngaso no iling solo hi ka thai iling ngaso no masalo ta kya kana itum na sa da le kala shimku we environment itum kya kana mathada semhai tale kle naungra pingli itum okthui with nature hili friendly sang saglu da hange itum with digital ma ngai na
mirin atam just spend masang sakla ka nature hili ngshik la ka ring saklo jitharan chili atumli anxiety national ping hila thothili kharano mang maning mane national pain tangta anxiety hi lei ka hai ni ta national pain tangta anxiety lei ta klei hi thang le awa na nature hili connect sa khang sak taran anxiety aina tangta atumli phang sakei ta hang ithum shimkhurli chigathawi protection walls awa ping ithum shemkhami tarkar sai thanga chitau mi rinli shimkhu with boundaries wi lungjili seha ka sa atam bible ka pa atam worship atam kala ithum thanga chitau wi vreshi akwi sakran rules pingji awa na chi shimkhurjili semi hailo da hange jaina ithum pingla chigatha pingji 21st century hili apong ko chung khalai sala pai kha point ka thum ping hi internet important sala kaina hi practice ka sa tharan chili ithum naung raping thei thang khamai lang sa vrali la thesing ko khila nga sare khanawali ina common points chia successful parents kama sala kain awa pina ka tha sala ka naw sem kui khala ka chi tharan chili atum shimkhur chili awa pina khima mai sakla ka chi tharan number 1 li fewer rules da hangi shimkhuli rules chungna da masemalu shimkhuli rules chungna sem hai laka rules nang raping na sakhai ka hai tharan kala sakhai hai laka rules ka hai rek ji nang rapili matha action ma ko khwe tharan chili hak mai da kai ka cham hawe janu rules chungna da masemlo da hang masemane da hange kala less restriction da hange nang rapingli discipline ka sa tharan chili akasa ka chila masalo de thumna chungna da kham ka hai hi chila nang raping wi rer ka sangping tokli effect le da hang kala ka thumali nang raping li makhang chi nang raping li ka chung khana ngachi ji ina hi khra ka shihaw ni ka ina hi khra ka askul maka ngai lu ni ka ina hi masamya ka shihaw ni ka da awa ping na nang ra le shina ho da hi wi khang chi hi chung na hawe jaina nang ra li mang chi na lu da hangi kala nextly be felicitated than dictators ithum chia care guidance le awa li ka chunga ka hang chine nang raping na khi sangai kla ka chipa chili ka tomlo ka nang raping wi interest maning la awa na doctor saplung ra engineer saplung ra da awa ping na dictate sa wa kai hi kerali nang raping mirin li ka shwai ka chung kha lei kala nang raping li overload masal ithum na lairik them ga sakra da nga thol la lairik pang sak na sho na lairik pang sang ya la lairik pang sak da pressure mana mi kai tharan hi nang raping mi rin li interest man ka hai masa ka ngai nga chang ka chathi ra ha bai dang nang raping the overload masalo kala nextly break her new relationship khamtha awa wi relationship khamtha hi darkar sai kala lastly nga chon khami get help when needed in hi thangka church le hangai re naura khang naw gu ji hi awa mang na mahang ka pai crisis ka shok atam le ji tharan jili a year wi mi pingwai na khang chon khui lo gu ji ne ithum shim khuli awavu na ka phaninga kha avuna ka phaninga kha naw na ka phaninga kha ke chipa chi sa sikla de ithum decision ma khui khrar mara khrar tharan a year we aina advice khui pai psychologist ping later lay ithum vare shi we pastor later lay hi ping we na ithum we family problems sa da khle tharan hili ithum ka tha solution khira pai ra kla ka ji hi a year we aina khang chon chi khilo da hangai de lay like shi ping hi tha da ach thor in a point ka thum hang kai hili israel no ping china rally thei la ka reject sa kai tha da ithum na hang la
atum na mokhui sang khangai with thought hili itum na nganui de le lakha ang yung ji crystally shukring sak se ava aping we mirin hen itum ring chi the se kala itum we ka tuma point li shimkhui walls boundaries itum thala kan yek milaka nang raping de chulungli ring sak se hita the 21st century hili now khang now hili in a point ka thum hi very sha ka sa ta hi ka sa pharar ka chi hi in aring thor stage sal ka hi yar le share sa khangai nei children camp sal ka nang raping aratam ku shukui ka lung hili shimkhui li han kung tharan ava ping we responsibility chita the crusade ka tom sang khangai nei psychology rana somi rano